कैमरा बसिंगो फाइमानी काइसानो कारण ओ कारण के तिनी खुलाई चांपा आरो बीजेपी जनजाति मोर्चानी जनरल सेक्रेटरी बिपिन देबबर्मा फायोई जेसिनी बोबग्रानी साकावो जेकक सिलचामानी जेसिनी थानसानी मारिनो तुई जेकक सामानी ओ कक नो आं टोटली चाजागलिया एकदम नासले जाखा बोताम साका बोबग्रानो राजबारी तंगे प्रेसमिट खाई थानसाई नै साव थानसानी सुप्रीमो प्रेसमिट खाई थानसाई साइ दंगो याखाय थानसा खलाया थानसा साबो खलाय दं आबोनि क्लियरिफिकेशन आं दिनान थांगै दं गाहाम काय खोनादि बिपिन देबबर्मा दिनै आं नन साना नायो गुबुनि कन्स्टिट्युएन्सिनि कक आं दिनै नन साग्ला आं दिनै सानाय नाइन हाल हाल आश्रामबारि जे कन्स्टिट्युएन्सिनि कक नन आं सानाय 1st of April वेस्ट लाम्बो आं दिनै सानाय थाइ दं गाहाम काय खोनादि बिपिन देबबर्मा वेस्ट लाम्बो 1st of April जे नंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाई थानाय 2021 नो बुझे समय कन्टेस्ट खालायफ्रु वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रक न गोबांमा कमिटमेन्ट रिजाक गोबांमा प्रमिसेस खायजाक ब थामानि हि खानावै वेस्ट लाम्बोनि जे पब्लिक रक बन सुंनानै हिनै बिनि गारि न कासुनान बा मुथांनान नायख्या आबोनो नासले जागै निनि नरकनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा डायरेक्ट लाठीचार्ज खालायरिका नट लाठीचार्ज इवन टियार गैस बो करिका भाइगा करिका साइदमान काइसा टियार गैस कगनानि फायर खायनानि 45 डिग्री बा 60 डिग्री वो कगनान नांगौ नंनि पुसिजा पुलिस रक्ताम खायगा साइदमान डायरेक्ट बरगनो नाहारि कखा याथेगो बखरगो खाख्लाबो खरकसा ताकुनि ताकबो खुंजु उकलक फाटिजाक खुंजु खनाया ताकबो ट्रिटमेंट चलि दङ जिबियो तंखा 5 days ताबो नगो फाइगा नगो फाइते बारि होय ताबो बिनि खुलायो ट्रिटमेंट चलि दङ जुदि आं ताताल साकाय थांनायदि नों जुदि थांमाय आंगाय निनि बीजेपी नि बरनो रहदियासि त्रिपुरा राज्यबो कोनो जागा टियार गैस फायर खायजा गया कोनो जागा लाठीचार्ज खायजा गया 9 हाल हाल आश्रम बारिवो नरंनि बीजेपी नि कैंडिडेट अनंत देबबर्मा लाठीचार्ज खालायरिका आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो खेतां सायानो आबो सिमिया साल कथां हर कुथुगो बिग बसाय थुलाय तंमानि हर कुथुगो नंनि पुसिजाक पुलिस रक दगा लाथिरिवै रिकरिखे रमित लांखा आबो दा नंनि सबका साथ सबका विकास आबो तो सुंसाया ताकबो खरकसा बुमा जे खुंजु फाटिजा गुगलगो अ बुमानो साल कथां फायै रिकरि साया सिबि कानिवै नंनि पुसिजाक पुलिस रक रमित लांखा अ बुनो तलांमानुगै अ बुमानि बुमा खरकसा बुरिसुक प्राय 85-90 इयारनि खरकसा बुरिसुक बनो माना खायथानि नंनि पुलिस लाथिरुवै दागार खिगलाय खलांगै ताव बिनि यांनि बेकरें बायजाक आं तिनि कोट बाय थांनाय फैयो अ गनो अ नाना थांगै ताव बिन ट्रिटमेंट चलि दङ आबोदा नंग सबका साथ विकास आबोदा नरक कतर साइ दं बोबागार नुपरखाय जों साना नायाब्लेना आनि नग कोट बाय थां आनि नग बुथ अफिस नंनि बीजेपी नि गुन्डारक फायै आनि सेरनो सिलाय सुबका तालगावो आबन फरे 4 राउंड फायर खायका पुंगानि फायर खायमानि गुलिनि बक्लाब मानखा पुलिस रक फाइटलां फायका आं एफआईआर फाइल खालायका ताकबो कुनो एक्शन नाजा गया तामबागय कान आइन कि नंनि बागै सिमिनो पुलिस कि नंनि बागै सिमिनो आबो दा नंग सबका साथ सबका विकास आबो खेतां साया सुंतो साया इसी बुझिखा कतर आसुकता सादि पार्टी तिनि तंनाय खाना पाइनाय पार्टीनि दापट बाय पार्टीनि फान बाय आसुक कतर सामानि चाया बोबाग्रानि साकावो कक सानानि सेकां बोबाग्रानो हामजाकनाय रक बोबाग्रानि बागै थुइबो मानो बोबाग्रानि बागै थुइबो नायि मानो आबन बागै बोबाग्रानि साकावो कक सानानि सेकां आं ननो रिक्वेस्ट खायो
किचा wan suk bujo kok sadi ti pramothani je salida no phone je sa kok sadi sung kunong jagya kintu boba garani sakao amo hai kok sagai sung kun dino phano map khlai meya abon bagai chung pitch and harmony sung nayo tipra rajyo sung kaham kurung tongna musungo karon mon o je tabuk je TTLC ni je general election mo general election BJP ning thun IPF ning thun tipra mo thaning thun batanai sung jotno tipra sa bukung bara buinayo sing bukung bara mo jorao chobang laithun kintu ang chobanaya sin bobagra chobanaya abon bageno bobagra thancha hinu sai tongo nongni je pusijak police te gundarok borok si joton sai balance khlai tongo kun dino tipra motha sekang kun dino balance khlaya balance jodi khlayon kai balance ni jawab si ru tipra motha abon bagai ang sinono sanai besi nini je pusijak police rok no hordi bro nogo thangi dokala thiri habunani aborok stop khlari di nongni chief minister no sawoi bujikha je nongni gunda pusijak silai thi gurungnai rong no sadhiaji salka tang bag up silai dai gurulai tongo aborok stop khlari deji nungtamsa 17 tarikh chennai bagai sungama hake khlai tongone 17 tarikh sabo chennai cheya abo to 17 tarikh ni de chikok sanai kintu sungabole kaisa confident tongo 17 tarikh tipra motha kplai nai BJP party harinai nungtamsa je amo hai khlane no ha bising ba patal bising ni phano dutuk kar nai sewo sungbo rutuk na runghaisi sungkai patalia sungkai mongol groh ni phan siru to kari mana sung abon bagai sung naya kono walai kai janaya sung kam kurung khai tonga nayo nungbo nini police te nini gundarong no samlong na chesta khladi te bobagra ni sakabo koksis janani abo stop khladi abon an nin khane ani request tongnai paithok abon chanai nung kam kurung tongthun te keplaying thun ang nayo khorokse nungbo tiprasa nungbo pasangna musungna haipano pas dang nong ya abo to public sinono nino jawab dinai so abon bageno last mo kong sawo bobagram sakao amde he kok sanan chega kicha wansung buje kok sadi nung tini je kok samani abona ang totally sajakliya totally nasleka